Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke engabe usamusha kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje awukhiphi nesente elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi phela ukuthi-ke uziqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka kulona-ke leli khasi leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke esingenelwe ngisho nayinyanga-ke laphana-ke enkulu-ke eyi-MK-ke laphana-ke le nyanga siyazi-ke impela-ke ikhankaswa-ke yayikhankasa-ke yayize-ke ifake izimali zayo-ke laphana-ke kwi-MK le-ke laphana-ke ngenelela-ke lolu daba-ke leli-ke lokuxabana-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke okuningi wakuzwa ngempela into nje ndidlala ividiyo yayo-ke le nyanga uzwe yona ukuthi-ke ithini-ke mina ngicela kuwe-ke lapha masuzwile-ke le video lengene ma-comment section-ke fusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ngixhasa-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje okhiphi nesente-ke lemnyama-ke leli khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngiy'faka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthi izindaba njengamanje ngacindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Lalelani wensizwa kakhulukazi ngiyamnikelela uZikodelo the member of MK party kakhulukazi abantu engizohlala kubona namhlanje yilabantu abathi-ke Floyd Shivambu must fall Floyd Shivambu must go back to EFF. Nidakiwe, ngiyanitshela nje mina nje iqiniso. Baningi abantu abakhalishe yini labathi sasebenza kwa-MK. Ufuna ukusitshela ukuthi wasebenza wedwa wena? Thina zange sisebenze, zange sispende imali ukusula ukusiqhoshela ukuthi waspende imali. Okokuqala alinayo experience yokulawula izwe. Labantu laba abafikayo abangabaholi lezi ikhundla abazitholayo basithola ngamagalelo abo. Uyayibona ndaba? Hayibona nabo abantu bo sebethi-ke na yinxamalo lokhombisa ukusekala abantu abafikayo sebanika izikhundla eziphezulu. Ningazodakwa nini, bayazideserve izikhundla eziphezulu. Uyabona, ngoba bayayazi into abayoyenza lapha. Nina fundani ipolitiki, hlala nje, hlalani nathi sihleli sisafunda ipolitiki. Siyafika thina manje kwapolitiki ngoba sekuqhabuka i-MK. Uyayibona ndaba? Kanti nani joinele i-MK ukuthi nifune izikhundla, naniyeza ukuzosebenzela abantu, sebenzelani abantu nize nibe mkantshubomvu epolitikini before niyofika lapha ya ezikhundleni. Uyabona, mina ngibuke lapha abantu labelwe bengidakela bethi kodwa Zikode unxamalala ungishiya kanjani nasebenza kanje kwa-MK. Kulungile vele sasebenza saspenda futhi imali, kodwa angiphatheki nakancane kabi ukuthi kena kunabantu abathola izikhundla abangasebenzanga banamagalelo. Naku nje kusingamanje ubaba unxamalala wanikeza abantu amandla ukuthi hambani neParliament, kwathi kuyovota eParliament balova 27 yonke yabantu zinja nalova. Nazi ukuthi-ke na njengoba seParliament senihola imali eningi manje sekumele manje nibukwe ngale mali kahulumeni. Fundani ipolitiki bafana noze niphinde futhi nibuyele laphaya ezikhundleni eziphezulu. Uyayibona ndaba? Singalwisi nje bafowethu ubaba unxamalala nabanye abaholi kwe-MK. Ngithi mina bonke abaholi abanamagalelo abagcwele ku-ANC naku-EFF naku-DA ababuye beze la kwa-MK siwanika izikhundla eziphezulu ngenxa yamagalelo abo. Thina sohlezi nje sinilandela bafowethu, sohlezi futhi sisebenza futhi kwa-MK. Asisizwe futhi asixolise zinja.